bunda sayang. Di harga 100.000 aja bunda cantik ya. Mau Danesa Lemon, ada standar ada jumbo ya. Bunda pilih aja, mau jumbo boleh, standar juga bisa. Dimulai dari harga 100.000 aja bunda. Kita spill seri warnanya. Mau Danesa Lemon ya say. Danesa Lemon yang aku pakai bunda, harga 100.000. Mau Danesa di warna putih, Danesa putih 100.000. Danesa di warna baby pink, Danesa baby pink. Danesa di warna pink, Danesa di warna hitam. Mau Danesa hitam, Danesa pink naikin WA. Danesa baby pink, Danesa di warna putih. Di harga 100.000 aja bunda sayang ya. Di bahannya full seruti premium bunda. Mau Danesa di warna marun, Danesa di warna sage, Danesa sage, Danesa di warna navy ya bun. Harga 100.000 aja bunda sayang ya. Pengiriman dari Kebun Jeruk Jakarta Barat sayang. Danesa sama dengan yang aku pakai bunda, sama dengan yang di patung warna sage. Di harga 100.000 aja bunda ya. Mau Danesa sage yang aku pakai di warna lemonnya bunda. Kita next ya bun ke patung warna denim. Jangan tes bunda, diganti hadir bunda sayang ya. Jangan tes sayang, diganti hadir bunda. Kita next ya bun. Ini dia nama gamis Rapunzel. Di bahannya full seruti motif ya beb ya, full furing. Di lingkar ada 110, harga 100.000 aja. Kerannya kerak kemeja. Mau ini dia ya beb ya, tegan. Mau ya Rapunzel denim, Rapunzel abu basah, Rapunzel di warna lavender, Rapunzel di warna sage, Rapunzel di warna lavender, Rapunzel abu basah, dan warna denim. Di harga 100.000 aja, di bahannya full seruti premium bunda ya. Muat dari BB 45 sampai ke 75. Bisa pakai bunda sayang ya. Di harga 100.000 aja say. Kita next ya bun. Ini dia nama gamisnya Nagita. Di harga 100.000 ya, sama dengan yang di patung warna lemon. Yang di patung lemon ini dia di bahannya polo linen model mayung ya say. Dia busui friendly bunda sayang ya. Di harga 100.000 aja. Waalaikumsalam bunda Khadijah, hadir masuk sayang ya. Ini dia warna lemon yang di patung. Di harga 100.000, model mayung BB80 bisa make sayang. Mau ini dia Nagita lemon, Nagita di warna putih, Nagita di warna pink, Nagita di warna putih, Nagita di warna lemon. Di harga 100.000 aja bunda sayang ya. Pengiriman dari Kebun Jeruk Jakarta Barat sayang. Mau ya say, Nagita di warna lila, Nagita di warna hitam, Nagita hijau botol, Nagita di warna lila. Ini warna hitamnya say. Nagita hitam di harga 100.000 aja. Kalau bunda berminat WA dinaikin ya. Kalau bunda berminat WA dinaikin. Nagita hitam, naikin nomor WA-nya sayang. Nggak ada WA nggak dapet bunda cantik ya. Mau Nagita di warna sage, Nagita di warna hijau lumut, Nagita di warna sage. Di harga 100.000 aja, di bahannya polo linen ya beb ya. LD 110 sayang.
Muat dari BB 45 sampai BB 80 bisa pakai Bunda ya. Sampai BB 80 bisa pakai Bunda cantik. Kita pengiriman dari Kebun Jeruk Jakarta Barat, Shopee, Lazada, COD kita belum bisa ya sayang ya. Kita via transfer Bunda manis cantik ya. Kita spill patung putih. Yang di patung putih, ini dia ya Beb ya, di bahannya full seruti premium sayang. Modelnya outer Bunda cantik ya. Di lingkar ada 110, harga 100.000. Mau kaila putih, mau kaila lavender, mau kaila di warna marun, kaila di warna putih, kaila di warna sage. Di harga 100.000 aja Bunda sayang ya. Masih di gamis kaila, mau kaila di warna navy, kaila di warna hitam, kaila di warna lemon 100.000. Kaila baby pink naikin WA, kaila di warna lemon, kaila di warna hitam, kaila di warna navy. Di harga 100.000 aja ya Beb ya. Oke, yang nanya brokat ya. Yang nanya brokat mewah, ini dia ya Beb ya, yang di patung lavender. Ini dia nama gamis princess. Di harga 130 aja, brokat mix seruti. Dia busui friendly Bunda sayang ya. Di lingkar ada 110, harga 130. Mau princess di warna lavender, mau princess di warna taro, princess di warna army 130. Princess di warna taro, princess di warna lavender. Di harga 130 aja Bunda ya. Mau ya princess di warna mocha, princess di warna coklat susu, princess di warna silver. Di harga 130 aja, brokat mix seruti Bunda ya. Itu yang nanya brokat say. Silakan diorder Bunda di harga 130. Kita next ya Bun, ke violet ya say. Ini dia nama gamis violet di bahan polo linen busui sayang. Di harga 100.000 aja. Violet di warna kunyit, violet di warna sage, naikin WA, violet di warna coklat susu, violet di warna baby pink, violet di warna hitam. Violet hitam 100.000, violet baby pink 100.000, violet coklat susu, violet sage, mau violet di warna kunyit. Di harga 100.000 aja, di bahannya polo linen ya Beb ya. Muat dari BB 45 sampai ke 75 bisa pakai Bunda. Kita next ya Bunda, ke gamis queen. Ini dia detailnya ya Beb ya. Selama kita belum bisa cek ongkir. Kalau Bunda mau cek ongkir boleh langsung ke WA admin aja ya Beb ya. Ini dia queen brokat mix seruti. Di harga 130. Ini dia detailnya ya Beb ya. Ini brokatnya mewah ya say. Dia zipper bagian belakang. Di harga 130. Mau queen lavender, princess lemon gak ada sayang. Sesuai yang aku spill aja seriannya ya Bun. Mau queen abu basah, queen di warna baby pink, queen di warna dusty pink. Di harga 130 ya. Alamat Kebun Jeruk Jakarta Barat manis.